Fiti ni asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Akabasoko ekoma obibia wohweme ewotuma GH afidie kase yi eso epeskapa enemidina kana wahala dwumedie ena ebre aso sayede ebebesumu na ebusuafo yese ye kukuru ni jaya keka ensusu ebejai na dinti amekasa ensewe nyina yese enche bia wanhwa ye bifa enanam social media so nenam omanga na mu aje so behunu na panyi we ne yonko akwada we ne yonko akwada ne panyi ye celebrities asofo ahwa na ebi baba be so butu a enya de ese yebetimi adrum no kra na ne nyina ye nua ba afia Schwarzenegger se de mo amonim no ye wono de ba na chese ensem anase bibi ekwakowu wo man mu a ekokokokra ye nua ba yi ansana ene so obekọ na daka mnemu a wakom na nansentem ye wone mesbo won sensem ma eche krampo pina mande krampo esa ebebebu mu wone ye prophet na jugeze na kwakwa esese ya ye abatuo ensensem sore ye na asofo binom de woma no to ensemu etimi declare yesem edonkuma wa mahyebeje fie meche NDC a chese ye from Frank Atuni ye former President John Dramani Mahama wono enebefa akonya na enada isi bobo abanu na chese ankosa amfama edonkuma no na ama abaye yi chese wenya hoden wenya eyetumi fufuro wenya hokeka fufuro bi ewoni muse wobetimi asoa eye nano yi ede akwakosi eye prophet na jugezi eso na wecha ede abonum na eno na okọ ni Facebook page ekokotna ehonum na nie wo otwro letter tintintin aya wo busa ewrade asem na wo ne ewrade ekasa esusu na wotwa empoa a wo busa se denti na ewrade etimi edada prophet na jigezi edem tronkom she ene man se wo memehye Ghana fo ana se wodifo na ene ye trofo nyamenka ye na chese enam na funi de obedi enti no wa babo nti bebehye enkom se that yes the Lord no won kro ne ba na a just watch trip papa yi a wo wie ye krapo de osadi twa to ne krapo ye se won kana ntumai na wonye de won fan de information sa aka nyina no enko ne YouTube na se ne obi wo asembisa bi anazo wo bi wo bibi obede beka ho de a na ne wo de aba wo eho na ebusiam moma me kwan na menkenkan ye ne nsem no efa entremo say Dear God, why are you like this? You give my friend fake election results, but you never mentioned to him that Madam is coming to the church in her 90 to rape him and demand 50,000 Ghana cedi, money that pastor had to go and beg from his godfather, who happens to be Madam's old customer. God, how do you expect wise people to go to church on Sunday and worship you with our fake friend? Dear God, did you lie to my friend Nigel, or Nigel is a liar? And I will say, wo emfa ni Jimmy no enko Hebrews. And I was actually saying, they say na you sabi better. Let me shut my big mouth and leave the rest for my YouTube live this afternoon. We ene ne someone what they to one much say what try ye prophet na jugezi ni phone so na abusuafo say wutie ye nua ba yi ensemu na say enye ni baba akopempo e na say wo pen ntokwa although say prophet na jugezi de wotimi bubo ni di ewo mu nanso so abaya bia wone ne nka ye nyina ye nim sem nipa ba akope e na aba bonten a wode ne nsem bebetu edwa ese prophet na jigezi friend no na just say ya na jude so to she ne 90 e de koye me che ye nua ba am 16 years misball wono pe any nipa watimi aba bonten abekasa ensem we e de afa na we ye efesos nigga tro na yi na wo use the word madam na ho kro ne ba ne che say yi
does it mean say ntokwa e na wo pe Miss Bomb na wo hunu ekwan obefa so obekwa pen no sa ntokwa no nti e na wo de efa Prophet Najugezi enkomsha wo hye edema edunkum e wo mahye de fiem se wo mo na year 2020 December 7th abatso no results ebeba no wo mo ebefa wo gina eso enam se amba munti wo de for the abaya no se de be ya Miss Bomb so beba be ka se san se yeden ya yenua bayi Miss Bomb wo NDC mu a chese wono so ekogoto aba na se wo ye campaign na wo chiro bibia NDC edimu na wo chiro ede eba no na does it mean say wo twetwe or pe abaya no mu asem wo twetwe no se de be abaya yi ebeba ababa be kasa na busuan se odifo ahye nkom na ambamu ne mfom so no maybe wo hono mu a wo say ye ntimemfo ye nje mfanto ye ho so ana because ebia nipa no wo hye nkom ewie ye no ejuma nipa na ye hye no nkom no juma be no wodi ye o take action otu anamon say ene de erade akemi bompa ya manabem ana so wo relax ye se nyankopon na ananka emfa hinne ne memeso ano yenim se de ye hu ye nyoma wo physical no enye san so na ekoso wo emu ana se huhum afa emu enti so difo bi hye nkom na ambam a ya twetwe ana se wo se ye disanipa no ho efam na de efficiency nigga walk king say Miss Ball ebebebe soso na anasa Prophet Najugezi ebebebe soso na egokoko ye he a na den ya na wo pen wo memasundie nka se ye nim se aba no wo pe ama basabasa ye na esi ana wo pe ama ntokwa na akoso na ebusuam wo de ne nsem no ensu esie no a che se wo ka se there is more into this into one can no kese yi entum na won fa nko ni YouTube live yi den ya na wo pa aka wo ne no na Ghana fo aso wo ma no afia Schwarzenegger so se eno de wonya ika because wo pa asem esura asem den ti na Ghana fo so se afia pa asem sura asem a ba ne one Miss Bomb ntokwa ya na oba ye an na Father Dixon na mamiska say and men come and to one man kasa wo na say na no anu no wo twa ensem no so prove and say videos ne evidence and all one cause wo dey be prove Miss Bomb wrong said the work in na yantro nyina no na mo sisika ye dey ama no nti no wo kana no etum ye hwe wo ne pina man nso so nsensem a sorry ye a wo release audios ne de keka ho ana je say wo gu pina man cosmetic CEO no any mwase ne ba eno so de nyan ade chi ya no ba bontin say ai Tracy ene nakasa ai Tracy Boache ene nakasa enu nti no enya de sem obe release pinaman ne audios ana nyoma wo hold against them enya de sem wo de ebeba bontin enti so wo kan so obeba live afternoon ababe release their aka and as wababe kan ensema one bo and I said there was one kan nyina on YouTube live and I gonna for catch say ma me we jade okay kan ja wunsem no na o de enche bia be no aba bonten na ni person masine makasa wo benten makasa so for we say and minyai say ni no we jade enti wunim sem wo baba be kan asem na wuntimi emfa wo evidence ne emma na wo besuro dia ene emenka eno ne Ghana fo ebufu a wo mo ewo afia enso na dodo na so ebo na baso panse wo no pan na we ya ade because they are so for ede nkomhye ekum timamfo wo mayimu no pa se we ama Ghana fo ehunu asofo atrofo ene ebiom so edifo atrofo mu wo mamu wo mo agese wo mo bo mu sire mu eka ensem wo mo agese wo mo eda mu didi me no mo da sori ene da ya mo beso no no mo dia ba beto abonti no we ama wo mo ehunu na se afia edika na se wo ka Prophet Najugezi edia wo di pan se wo kan no eba ma wo mo akano wo mo bebie wo maso wo mo bebie wo mani wo mo bebie wo mo nti asemu amoma hunu se enoma no se wo hunu a
wobebusa se medidi ame na abro so anu nti na me so sa daye ananse nyankopon na ede akyere me ansana ye sofokura na difo kono so beba bonte a waba ne se yekoso etwetwe asofo no wo mo nkomtra wo mo ede ba bonte ho na se ambamu a no ebe ma wo magyan eye sa ensem no na ebusuafo won so so adwenche efa ensem ho ne sen wole wo mo eye adwen na abaye ye fiesho siga entokwa wo pe eye mesbon prempren yi no ebefa anase ever because up to now there mesbo meme reply na prophet na education so no so meme kan hwe emfa on ni nyina mu no ya so eda eye efoma ye hwe do de nsem bia beba bonten afa nsem we ho no ye de beba ababa besomenti stay tuned me you we feed no efa free as on subscribe ya ye like the videos no share all the social media platform so ebi on so betia follow ya we IG page ni Twitter page @tumagh_Facebook @tumagh meeting ede ekwesi kapa dasene yebasane share